Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Langit sore wanci sarepna endah bengras cahyana nisan ati mega nu caang ngadadak ilang kalangkap tayak newongan siang wengi anjeun teu weleh kabayang anteungna manusia pangsang sarana nu ngarasa kurang wae najan hirup sarwa aya lubak libuk harta panda omat ulah kajongjonan harta lamun salah mawa jadi pang beberat pisan dina yaumal kiamat.
lagi diurut cangkeng. Tuh ay. Warkop pula ngawadang siang. Tahu. Sang sepuh tak. Wadang awan pak. Dia tukang warkopnya. Ustad. Kirimisnu jadi saksi lalakon urang duaan waktu urang babarengan ngalepaskan sono hati ngalepaskan tineng asih kiwari tinggal waasa munyawang mangsa katukang mengket janji rek ngahiji hanya kang teu ngajadi
mangsa katukan mengket janji rek ngahiji hanya kal henteu ngajadi jodoh mah kagungan Gusti saliwat anjeun asa nembongan ngalangkan mawa kamelang kabayan anjeun imut ngaheureuyan ngan hanya ka sakur kalangkan najan ayeuna urang geus paanggan najan janji pasini tengah jadi tapak tilas lalampahan urang duaan masih narembo Nggak tahu nggak mau terima. Daun bang ewai jadi ayam. Mana tuh masa ele tuh Itu tuh mentuk. oh itu nyangkut atau itu mah Pegang, putus. nyangkut atau nyangkut tuh Nggak ada. masuk Bi, Oh. ada Bi. Bener kan? Iya, sini kan lain. Tahu di mana? Bener kan dulu. Mip. Ejan. Lo ele. Tepakan. Ini jangan. Tepakan. Mip jangan mip. Ya mip. mana tuh sok aduh atuh aduh Udah sana kan. Loh, apakan Pak Toto? Begitu loh. tapakan teh kumaha maksudna Apakan? Teh. Pegat tangan. oh di tangan Atau nat kumurag. Panjang tepak, tepakanan. Mau. Padahal. Ambil. Dat, balik. mana layangan atuh sok diajar tuh Gitu kan. Jangan mati dong. eta mainan naon Permen. gulali paru manis
Ih, jangan diaduk-aduk terus. Stay here. Stay here. Naon itu bahasa naon? Now. Enggak tahu tapi dipakai. Ini apa? Ini apa nih tumpe? Pada banyak gitu. Tumpe itu Betawi ya tuh. So dicicipin udah matang belum? Panas kan? Panas lah. Mainan ayah-ayawan. Mengkudu, mengkudu. Kudu, mengkudu. Ew, ew, ew. Ini lucu. Kenapa jadi kayak gini? Dadah. Dadah. Senyum. Tutupin. Majuan. Ini dikit aja udah kayak gini, apalagi semua. Biar garam tuh. Biar ada asinnya. Emang udah jadi belum? Udah ayamnya udah? Belum. Nah, masih kecil. Udah gede. Ada suara nggak jalan. Itu motornya mati gini. Teh Dewi, motornya mati nggak hidup? Waalaikumsalam.
Gak suara gak jalan. Motornya mati gini. Kak Dewi, motornya mati nggak itu? Waalaikumsalam. Iya. Kemarin itu mau nanyain itu waktu nyuruh itu.